Bos, subgrade. Apa? Subgrade. Subscribe. Kakak kasih nah mecat sa di mataku. Ndo tanya tulah sa syede ya. Lo kasa di tama-tama kan. Enek dewiseng. Ijandai ka ya syede ku kasih nah. Ali na perhatikan. Katungga gadi wali aku janda gadi itu kan itu galeng sere Magas bos Tero. Ela sago sunar wah. Dari kemani? Kolo. Magas sikit bos. Kurang di nong 40 tak bos? Bos ya. Aga kawak minta Deva. Iko na dalam minum ke tuh. Mana kayak minum bos? Kalau malu sudah di bawah teh, tuh sudah diminum. Pesan balik supaya mengerti kisahmu bos. Mana gitu Galeng? Bagaimana perasaan tak bos? Setelah saya sudah minum obatnya bos? Ya, agak mendingan lah. Sudah bahagia rasanya. Hendak lago, ambok lago, bangun aku, male, jandai, itu nakaharapan, capunganan ni orang parang manuk mana ya Galeng? Manuk mana? Sauna. Tiana. Bagaimana Galeng? Masuk Galeng? Masuk bos. Kamu sisa barang paramu bos. Sembuh nih bos. Ya bawa saja mas sisa. Baru masuk kita malam masuk Galeng? Yung kasi ito cobek ko. Oke bos, sampai takut. Yan ko nggak diita. Allah Akbar. Lawa ka din. Makan mo sa di. Lo sa di makan tuh. Sana. Kan may ayaw ko tayo ko. Isa rin mo sulat jaga ka. Toko kami nun. Ada kan ba udan dako. Toko balik bos. Ako na to jo. Mai bos, wali seri bos. Ang hirang na. Sere, giliramu sih. Jadi bos segaro. Oke, Galeng. Makan nih bos, agak tahu besar. Aja nang bos kak sere. Iko sere. Anda lama to ko sa din iko sere. Mupuji ko sebenarnya daripada Galeng sere. Tanak bawan no sere. Malas sikap matu. Lihat ko sa tularas sere. Jaka utu tandre na sere.
ini Pak Dokter. Bagus. Bos siga. Oh, tuh siga jimu. Aji tak matu segala Pak Dokter. Kamera jadi saksi. Hah, mana main? Haji proyek. Lalu masa saya remel re. Saya rotuin ratu lakon re. Naga lama motor deh. Saya mana nih main tuh? Heh, di neraka. Hehehe. Astaga, apa tuh? Maresa dulu tahu kenapa lah lakon rao. Maresa sih ga? Hah, nah episode jauhnya saja tuh. Oh, di mana sana tuh dulu? Biasa, tak kira janda bipah. Mengaku minta di neraka. Kita mau tadi ya. Dia nama kedo, tapi engkau kejadian. Oh iya. Semua malah hasil lagumpung. Emak tang. Ya roh. Ya lebak nanti. Malasai. Astaga. Gara-gara Pak Bitengnya Sariolo. Malasai. Masyarakatnya benar. Antara banyak ke belajar jadi pedangi papanya siku. Ding. Ya, jelas. Antar kak boleh matang rivalku. Tuh, sama kira. Malah satu nih bosku. Gara-gara menuk mana ya? Kesempatan ini. Sabar aku jago. Pusat saya aku di sekolah untuk kemana-mana. Ini darahnya. Assalamualaikum. Oh, Balu. Waalaikumsalam. Dari Kimboku. Nak kena masalah Ba, tajam laki dulu. Yang mesti 7 juta. Pakai 1 juga ya tuh dulu. Aku ya. Ku ya masuk. Selamat tinggal masa lalu. Selamat baru sih. Lalu Pak Dokter. Kayak itu Pak Guru enggak? Aduh, sapi. Dan dulu aja ki Pak Dokter. Masalah saya minta Pak Tua. Disuruh mandre teman re. Ini pada saya dulu. Iya. Andra. Nih. Pak Dokter. Wah, dia malah saya minta. Gimana Pak Dokter? Matampu Pak Tua. Andra, kasih. Kali Pak Dokter. Jadi sawa jangan Pak Dokter. Enggak pusing. Oh iya, anak aku mau tumpah Pak Dokter. Oke.
taruh. Hah? Ya arbana ulang bosku bro. Oh, dokter ero. Bukan kali patu adik. Iya. Masih proyek bro. Udah, ayo kita kemon. Ayo. Aweh. Dalek mana ya? Oh, Pak Dokter kepengian Miro. Hah? Pak Dokter ya. Pak, nyaki dulu Pak. Dokter lagi. Dokter kan nih. Berani bosku. Udah, cek main. Lupa ya. Oke, dokter. Harusnya ngelak Ustaz. Ya namun nama Mbak. Ada ini bola anak mantap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan lagi buang. Mana sini tak nu? Mana buang anak lu? Ngatu, tahu nama ni. Yo, ha. Hanya bosku Awi, nama hati ni tak tu Raka. Tindro ka. Kunin mo ba galing? Barang karis sang sadan raka. Urai kasi na. Mati ka tuku deh. Dua na kasi sesa. Ba, engkau iseng. Jap-jap ni. Capek ni balik. Ayo, Pak. Cening hati na. Ayo, oke. Hoi, bosku. Anu japi kembe, ujapi ki. Tadi ada cek di balik menenteng. Hah, eteng. Masak kopi. Mari usah mengambil itu. Bah. Terpaksa nih Sadi. Ecin apa dulu menenteng? Iya. Apa? Laporan bosku, Pak Dokter. Lagi Pak Dokter. Tinggal. Ayo bosku, Pak Dokter. Sandroy. Tanya nak sandro ya. Pensiunat. Julina. Mau ke dokter kan. Mau puruina. Mereka dokter. Dari situ kalian. Susah nih, Bos. Supaya sembuh, Ki, Bos. Dokter, Pak Dokter, kena sapi ruang. Pasti dokter Hewaki. Nggak tipis nih. Timber ladang kok. Foto si gajimu. Minus kaya ulangnya. Jangan terima. No, sir! Saan nga Pak Dokter? Asisten.
Masih yang start, Pak. Asisten, tinggi dulu nah. Doang Pak Dokter. Mangano. Agak dibuka bos. Biasa. Fitness. Ini wae tak bos. Bah, iko sere perhatian lah kita. Hah. Melakan du. Eh bos. Hah. Hah. Iko ro Glenn. Iki biasa mutara romano ide kena jago. Sedang sana lah bos. Wah, semua balu. Jadi, lepanin rekut di kau tu. Ya, lepok nih bos. Nah. Di kau sere sabar-sabar mau kau deh. Kamu tu dah ulah kau satu laras. Bos. Ya, tadi sunah. Lari sere. Mangsud dia lagi ke Malasa. Gara-gara mana? Jadi singa. Malaysia mak tang. Oh iya Malaysia. Neraka. Dia boleh tuh. Masalah sepan. Siwit nih Jika agak tak siwit. Nari jere juga tuh dari itu gak gunaan dari siapa sih dari raka dasengi jodoh kurang tentu uang nih. Cocok. Menganggap semua Pak kah? Dina. Iya, ya tuh ya pura tuh nih Apalagi ya tuh ke Roma kak ya minta manu. Balik. Balik tuh nggak? Iya. Aja kayak mau balik 10 kak. Deh. Ini kak. Ayaw. Ha, aramak ka Pak Ustaz. Untung sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mana Malaysia boto? Makasih Pak Ustaz. Yai maka to. Ay, najira kak ba yan? Pak Ustaz. Ko dia matang. Ode rakit man retelo toki. Ya masuk yai. Ay, ano ba Ustaz kasi mana mi man mapak bitte. Jadi pigaw ki. Di amat tang ajak tetama seke, ajak tetaboto. Makasih Pak Ustaz. Laki di masumpa jadi masih ji Oh iya, Pak Ustaz. Loka kak. Tapi era tuh neraka Pak Ustaz, masa ya balu di era. Pak Ustaz, Lok kakak. Kita aja gitu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kamera rolling. Action. Astaga, haga tu. Paresa dulu tahu kenapa lakon raw. Paresa sih ga? Ha. Action. Pak. Dokter lagi Pak. Balik bos. Kunahan na to Jo. May bos, wali seri bos. Oh, ira na. Nakakali bos. Kami ka. Salot. Lagi ko keluar na situ niya, keluar na. Action.